Morden Zumana va bien. Morden Zumana ci. Sultan Woro. Morden Zumana qui tue fla, kere, fla, kere. Morden Zumana avec fla, kere. Wole Morden. A ci Sultan Woro. A Sultan Woro na, il va aller bunya. Ni aller bunya, il va être monsieur de Kanyashi Noma. A de pigeon gbe kumoroda. Il y a 40 ans chien kere. A Saraka, il y a un rovita de Rola, où ce qui est avec Itaï. Na vega fama Morden Zumana a sebe Sultan Woro na ale bunya ti ni famille de Karabaini tieni muso to sebe ka nyashi nyoma iba kuru ka ke sebe de ka do pigeon bamada ka saraka ni muso na le to be tieni na le to be tieni Karabaini muso ni Karabaini to ibana saraka la ka bantu akanati ke na shan kripe na ja pigeon na di do ma ba do na ja ire ke ma no te fuike ni bana sarakala kaba yoro misumando ebeta do woro la ko to woro la tata mu do woro la jon kumuro ni sebe do kumuro mda kan kan shaka ebeta kumuro ni sebe do woro la ka sumaya to jigila ko muso krem be kita o ta krem be kita ma na muso kraba to te parce que kana ba ka kaba ko inshallah donc maintenant ole be Morden Zumana ta basier c'est ça ale beti fla kere et ça famna Sultan Woro beti Sultan Woro na iba le bien Ken muso to do Kanyashi Noma iba do pigeon bamada ya do pigeon bamada ko no kabani mo ka saraka muso karaban na luwa che karaban na le ta ko moti ara do Rosman na me ami bayina ne ko no abe tan sa ko otala de niya ka kama kiti de kirenta e meneta kuma ka ponia ka bi la de parce que faida du kuna ka ta ka na pa donya mais le besa ka di mo ni mo ko bala ni na ne fa ni changa ma ka di ma ya numéro 07 09 14 20 41 soit 01 03 69 69 02 30 ole be mouver WhatsApp le wolu inshallah ni message ma biali bina fa comme no be na ni ka fam ala me kan de e be vidéo la me kan ka se fa dana ka so ka wole ligue vidéo la me ka se fa dana la bisi ka famille sur la kona mais ka ta be vidéo ma ka tire drone ka ba ko no lo me na re wota vidéo la me la bisi ka formation ka ko mais ni ko ma ka lo ma ke ba ka bilay wasala mo fo bela je inshallah donc ole be Morden Zumana ani pigeon gbe karaba yoro le inshallah dalla ka tila ka je mo inshallah amala pour kala barkada donne bien yiri bien tout qu'on fait bien mais nya ke be fin de lianu ma kan waso kan disi bo ya jabar masala jato a jabi ba Allah bro ke ba Allah le ko be ya jabar masala le bro wala ko mo tila ke tila ke meshi ba tan sabab bunya na barka na fa Allah lam bela je kanu na fa bana kan ba bela je kan shini kana da wannan ka dan na bela je bana be mi kala bana bo luka toro mi kala toro luka jamana fitan na juga sara ta wannan jama'ati bela je kan mais me kan mi fo nya ita ta aya ko ba ibina ke mu ya dinne manila malaka la tira ni ya ke be sunna yara isa famna inshallah donc voilà pour dans bela je an ga ta mu inshallah OK